Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Laingut ki kertong jong kaseng HSPDP nombor lightly ki constituency ke West Khasi Hills district. Haga hendro turik rumpang arja arpulai. Kila pendap ya jing tap kerteng nak benta banyak kun ya ke election. Syak yeng dor bar tauan ke jela kaban selong haga arpnyo turik rumpang arja arpulai. Kini ki laingut ki kertong jong ke HSPDP ki kentup yu presiden ke HSPDP uba KP Pangyang ubanya kun na Ramrai Jerngam. Uba Methodius Dekar ubanya kun na Motion Road. Bat uba Sanjit Kensai Shangrit ubanya kun na Nongstoin constituency. Kiwei lagi kertong kibala tap kerteng hakani ke juga sengi ki kentup yu kertong jong ke TMC na Motion Road u Justin G Moment u kertong ke VPP na Nongstoin uba Bobby B Kharshandi u kertong Shimet na Ramrai Jerngam u Francis Pondit R Sangma u kertong ke BJP na Nongstoin uba Diostar Jendiang bat u kertong jong ke Seng Kongres na Motion Road uba Andrew Charles Gare. Job pada kadon kajing pet jongi ba ka bakum kanu ka mandi ini ka ka ba pai ba ai ka jing job iki political parties ba pera ko ka jela ko we ba detat hak tu ka ar patrik janmit ni se shong ba se perkhat bakum kanu ka pat ka sarkar ngin haban ke shong ban thau na ka ban taban pun poi safrang yakini ki manifesto ba ko ba parti ba dan parliament kamput kamsam ka ba ka state clashin initiative akan pat poi syada jing terkut Karangdon kata galanti ka phase 1 ru minang le deble sikliat ya kini keram rajang ngam ko tang taya tari tarabari sektor basapo ka Gizang Reserve Forest Karangdon kejing dunong hakikat tu kisnong kum hakatara bari sektor ngidon ka Kuapara baru kisnong ke depa bani nangta ka Jaipur Malang Jaipur ke Kuap bani berkhoi kala laju serut nangta ka Salbari Malang Salbari ke Don Batni ke lajno serut nangta katu kini ki part jong ka Gohne Mara don ko ka dobak drop police station ka dang laj serut lagi sukwen padaru nimde tang ban susi mar ya ka Hahim sektor nadu rong tuli haru kasnong Maspara Moipara Malapara Ranikhat Salbari Athebari Khandaitli ekisnong tu pada bar khoi ni yo no shaka benta juga Meghalaya West Khasi district halor ka Kasinja state kebangang ngej gat bat kebangang kermen ba kipat ba ngayu itang 48% mo kat kum ka silong time poll ya ka favor jongka te namar ngim pario katala janlong 50% nimpadan ka campaign nimpadan ka awareness program nimpadan ka massive movement te mentatang su job nang ni kani ki issue kam dai tangwa ki issue election mo kani ki issue jong ka yap ka im jong ri ba ka jai ben riu ya ka lawai jong ka jinglong kerpang ka jai ju ba ki India kan itu ini ka Kasinja state ubu hadin election how pajba ngin ai ka awareness in like the movement hapok assembly ngin haban ya kren ngin haban ya thir ka ai grunong ka ai yonong la dio Kasinja state ya kini ki jai dio arteli ki ba ka garolan kala ya seprang ham suwa ban yangi bat hagu juga poru ngin haban pesung thu ye ki parti political party sepo ke state bakal ada ke por yang ya ke bangin wansha syakmat ban ya prelang dak masuk pasaingin ya phe in ke state kumbaka dawa ke garulan ay kiru ngin support kaliang ki jing dawa Kasinja state kamdai ke issue tang nak bentak ke parti SPDP lom tak ke jai briu kini support nadu ka basdang dikenau umai juping ulawan banyale ke Nongstoin constituency nadu sem prapulai ulai akan ka jinglong jingman jong kinong mikmat ki bala job me parti jong ke te hadu bo sakhat no ro ki pajba ki ajasani ene ka parti lembau mai but umai chuping ro haba uda ichisa kan Nongstoin constituency hadu bo ino ya ki wei constituency rekum ki pajba jong ka Nongstoin constituency ki deiban da yit da theu bada perkhat janai ba ngaro nadu bala khala pun hi ngayang akan ke parti ngampat jukla berdeh akan kentiro pada kita ki barok baki pajba ki bid yang ke parti hi kamdon kata kajing pat kajing program ndre ki don kato katne ya kata hakajing bom sotenat yo breune ndre ke parti hi ngong kade ke khlain ba mar ki breu kila sakri ba ai jing job ekne da ki pau tali kisna em ha ka bede kata kasong hi pajba haba yo ur open job akan ke parti
Deki pajba, te yak tangam la ban ong e pangjong takortong GDP. Ai bekat ba kan raya ka arpun yo. Longran emo jing tai pi kumu tong HPDP. Gijing mi ngini ki arngut. Em ya kata te ban hanga hi hadu mentahi ba ngayat cerum seneng nomor bangang ampat diset ke layak parti. Nang yang akan nongrim nadu bathaya ka kami hadu mentah klimat ke bangala. Dap substance pura te kacong si pajba bakin rai ngan wanra ka jingkhut jing subaha ka tungkam tungkam kata ka dikamat ke benikong ni samla jong ka nongstoin konstituensi marbale ya kata ngaban keren nganut bangan keren mar ka por bangaya lamah seng balang haba ki don bon ki skim ki bayadei bat kini ki skim PMEGP ngakan mau yala de ngam jutre nga ai suai ki samla ki baki don kam ban yo e kok wala ka subsidi por ngakan mau kadi kadang 200% laipo persen rengan yang rapi samla badon hakajing kajing jar te kadai kata ka thong bangaru nganut ban kan yapi ba ngal amat ikte kajing jenjaril de ngalong katne bo boleh lo kerku mengele ya kata bangun ra ya kajing khod di seba hakasencar kadar anu stone perfeksi bang ong ki ku bang sa tong kiresan ini emak demokrasi di sampai ke surga upaya dah kan ini kepenting bang mentari upaya ngawan banyak dengan election asap ke surga upaya pada apa upaya ukod dengan banyak election nak kali upaya upaya nak kenu ke parti dengan yang akan diketik pada kali yang upaya uang dengan banyak nak parti HSPDP pada upaya ukod dengan banyak nak parti HSPDP ngala persang bangan kuliah bat bangan sotu hai ki nogem ba ka parti kanya kathong ba kamat maso banong ba kathong poj ba udan kata kan di kathong kachunga kaching angnut ba poj ba udan kata kan di kaching angnut ke kachunga poj ba jung mosyurut kaching angnut jung poj ba mosyurut ka le pensi u angnut ka suk ka san u angnut kaching lai loi ka kontre ka bongta ka khi ka paten kata kan di kaching angnut kachunga pada bangi keren pada ya keroi apa ina pai keleng sodong ya ka masyarakat konstitusi ina buan ki ba ina sadin bat ki ina don kam upaj ba udon apnang kecing jenja udon apnang kecing jenja nak da bangin da yang ki nanti kesenkin ak sinong ki tau ki cakar yang ki cakar sumar ki barang guna barang sadin ina don kam benang ina don kam ban hai ki ladon Banginan kam susut jaka semar ba teman pada bang apa sudah bangi pai pada sudah education dan infrastructure dari bat kapuli kaputi ki bangi ladon banginan kam benang panha benang penpet yang susut banginan kam ke ba ki college city school teman ka dong kan ke nak simpan banyak kun ya unu dan ba ngawan mentah bukan yang berupaj ba ya sap ya ka jingkut ke jingnam jung upaj ba pada kumpulan mentah upaj ba udan sendak ni tinggi soskan tinggi so fit tinggi so yang dia tau ba hi gede kelang ba nakut nak kramar ka banyak kuling so what is a sentence? A sentence is a group of words which make complete sense. Nomor kata ngajit juga BJP nomor ba kadon complete structure in democracy. Rangi akran yagi unionist kadon rangi akran stateless kadon guru san gi ba. Hai khamar juga BJP imtan mar ba. Fi yo imta yo ki parti rangi la job election bro fai le join BJP. Di pai ba amta yo ban ya ka ba bisa ditat lagi amali gi masal join BJP la sa jo ba min ya ta BJP no bro khoi ta. Long ba nomor ke cintri bahaj ka sarkar ni kan tam le jing lam jing prime minister BJP. Kipupun bagi development project jongga. Konsorsi jongi ladangi baik kami berkai kita di central project. Atau mentang apa jo igo ka step scheme ko ba sukses angni ha konsorsi jongi. Tanggi central scheme di dalam sukses implementation. Kam nomor bagi pun kon jong umodi bala ai kau hakini ki lockdown ki bala dam ko jingwan corona pun kon jong umodi bala sa hadu mentam ni